Hello, so pite ho koi hizong le hichi Pauline to Simbu YouTube channel vezo se amasapenin Christmas tibai. Dunya hi The Last Man on Earth episode 7 na inasay ki dio hi. Ahung thapa Miller cho Carol room a bong cha vet sa ovin a hile tedi chun bong hi chunglanga akal tole noilang akum lo hi atin asain a hile ahung thapa Miller injong Carol room a kun bong cha del do in a hile alungdong thei the ovin a hi. Ahung thapa Miller hin insunga thil si ho chu sem phat thei a sem phan a hile numei ho si chun ama hi a sei pha ovin apa cha hle ovin a hile to le tedi chu alung no mo hle jeng thlonin a hi nikhat hi Carol le Erica chu le kal chu ama ho thum si chu ahung tha pa Miller chu akoma sa ding akichu win akina lo ta win a hile tedi chu alung hangwal be sen ahung tha pa Miller chu ama koma ding in a ina apui ta na hi insung achun Miller tha pa chun avan asunin a hile tedin hichipa chu vanbeya amu phanin gangta anavan ki vanin atini hi aji chu ata sa chu mule nume ho chun doibe se khante ati je achun van ki vanding in asain chu in ama apo do in a in garage lang a ball friend ho akoi na lang achun hichi ahung tha pa Miller ta sa to bang achu hichi sang a hoizo achu ka sim de hi atin amanjo exercise a ball pan ki ni nahi chomkhat exercise a ball zo achun Miller tha pa chu ata sa vet sa ding in tedi chun avan zo se akisunin insung achun alunin ahil hichi achun Erica ahung pha nin tedi jong aza chat wal be se achun paper ho a hi ata sa chu akihu in apot do ki ta nahi azing in Miller tha pa chun nenpu gari truck a hin tolin na hile anung achun Melissa ding chu ton in amu phan in alung no mo hle jing ta nahi azi chu tot hin ahung tha pa Miller kitipa ji achun Melissa hin eidal hakan te ti lungel anei ji achun alung mong thei ta po nahi chuphanin to jong Melissa ina achi in Melissa ke eidal ha masanga atin to chun Melissa chu ki hen piding a hilole in chum chuma ding in aga seitan a hile Melissa jong lunghang ta in kot akha khum ta nahi azing in Miller tha pa chun Erica ice machine chu an sem phat pe in a hile hichi achun Carol la kel ahung hlon in hichi pa lunghol na achu gift a hin pe hlon in a hile hichi Miller tha pa chun Carol gift jo cha kila in kisilding in acheta na hile Erica le kel cho alung no mo hlon in a hi langkha na tot in tedi kom a Melissa le amani aki hen hlon a hilole mun chum chuma hlon dan ana seipi in a hi zan in abon wa hi mun khatna ato khom ovin mei aki oivin a hile hichi achun tedi chun aloi ho zo se heading a to ahung tha pa Miller kitipa adinga jong ke hi president ka hi atin a season a hile numei ho se chun to hi president jong achum iki khel di wa hi ta ativin ama ho se chun ahung tha pa Miller cho president ding in akhut atung ovin a hile tedi president a hi na jong ala pe ovin ahung tha pa Miller kitipa jo cho president a hi sa ta bin hi chu in tedi chun Miller tha pa eng ho na achun ken farm ka bole nang farm na bol theyam atin adong in a hile Miller tha pa jong hoicham hoilai ham na farm bol na hungin gavete atin tedi cho akowin a hile tedin jong tua hi jan asotan jinglang la gavena te atin hichi jan achun tedi chun a farm ball jinga Miller tha pa vet piding gel na achun azo again ata so theina ding achun jan khowa in farm a ball in farm ding dan asim ta na hi a jing ka in tedi koma tot hung in to chun jan hla achun numei zo se cho hichi Miller tha pa to alum khom ove atin a sejin a hile tedi jong lunghang ta in Carol umna in lang achun achi in a hile Melissa chun koi macha ama to jan hla alung khom poi ama bathroom a tuilum apo je abo a bathroom ka zau a hibuwe atin a hile tedi chun ton in azo ase a hidan a hedo in a hi chupanin tedin jong Miller tha pa chu a farm ball vet sa ding in a farm ball namun langa chun a pui tan a hi zan in Carol le Miller tha pa chu alum khom hlon in a hile Carol akha ko wal je achun aloidang ho chu a imu thei ta povin a hi zinka in Miller tha pa chun solar plate ho he asimin a hile ning khat na hin tot le tedin jong a velhon in hicha chun tedi chun tot koma hichipa khu itha te angai tai atin a hile to chu anom pun tedin jong tha ki ti chu chem ho ai lo le thala kap dikati a hi poi pu hi tin desert mun khana gadal hate atin a hile tot in jong masang a tedin ama jong desert mun khana adal ha chu a hin gel do in tot jong anom tapun tedi chu adal hata na hi chu in tedi jong Carol ina achi in Carol ko machun eini inakimo masalai a kitchen masanga ima bolo dinati hiloham to hi ipidinga Miller tha pa to nalukhom ham atin adong in a hile
Carol chun Miller tha pa to keini relation hi achom be khat a hi atin a sejin a hi le Teddy zong a in langa a hin kile ki tan a hi in sung alun in a hi le Miller tha pa chun be khat na hi avan ho ana ki he cho mu phanin Teddy zong hoyana che go ham atin adong in a hi le Miller tha pa chun Carol koma umdinga ka che ding a hi tai chule Carol hin su boy ki ta hi in atin a sejin adal hatan a hi le Teddy zong lung no mota in gares a cho alun in a ball friend ho koma chun alung no mo na cho a sei in a hi chu in Teddy zong pa cha ki choijin Carol koma a che in Carol koma chun thu sei di agon a hi le Miller tha pa cho hung po do ki phanin ima seiman loin ahung ki nung le ki ta na hi zanin Carol chun aloidang ho koma chun Miller tha pa hin thilpha chom tamta ei bol pe in tu zenga zong hi light wa theidinga asim a hitai atin aloi ho chu light bulb nalang cha vet sa in a hi le Miller tha pa chun light a hin wa phanin akipa thei hlewin a hi wang in hichika aloi dang ho mu lo ka in Teddy chun hichi light bulb chu a opu in a hi le aloi ho chun amalang a hin vet phanawin Teddy zong ken ka opu a hi poi huin a opu a hi atin a sejin a hi le tot a hung ding do in kamit ta kamui nang na opu a hi chule ama hin Miller tha pa jong thading agon ke jong thading eina go a hi atin a sejin a hi le Miller tha pa chun hita bang lunggel nei chu ila owa sa ding a hi poi gamla ta aga tha do ding a hi atin a sejin a hi le Teddy jong gang ta ading do in a in sunga a thlailu nin kot ho hoita a kha atu min pot lo hela hi cha chun ni thum lang a ki jam den ta na hi Carol jong aga che in Teddy ko na chu ading in Teddy cho ako in ipidinga hung pot lo hela cho kot na ki kha cha khum jing ham hung pot do in koiman ima na lo pon ti atin ako win a hi wang in Teddy chun Carol thu sei jong ata asan ta pun a hi le chom kha zo in polanga kun lucky sagin ajatan ama jong polanga all ola apot do in a hi le aloi ho che chun la ana sa ovin ana ovin a hi Teddy in jong hi chu aven a hi le thakhanin Miller tha pa chun Teddy cho abo hlun akhut akeng akanin azingin gari khatna hi apon desert mun gamhlata khatna hi aga koizin hichi achun Miller tha pa chun Teddy koma nachi nop na achin a hi wanga ki ho umna an hungki na hi la ka thading na hi atin ni thum ham khat ani ding a koi pi in adal thata na hi chu in Teddy jong china ding pen jong hello in ne ding adal tha pi cho ki choizin lampi cho azuijin ne ding ho cho anen a hi le ane ding ahung be phanin again thei hle jing ta na hi Melissa jong tot koma ache in to aki ho thlan in Melissa chun tua hi e ho jong loile pai khat bang a ki ngailu ta hin khomang khomuti ati thlan in athil bol khil thon ngaidam aki thum to thlan in langkhatna Carol jong Teddy holding in gari khatna a thlaido in a hi le Teddy chu lampi a gilkela anaki jam chu amuta na hi chu in Carol in jong agari a kon ne ding alado in Teddy chu akoi pi in adal hagotan a hi wangin ahung kinung hei ki nin Teddy ko machun tho in gari a hung to in eni kinung thlan ta hete mi athi dinga dal ha theilung gel nei chu kein ka ngai na poi atin Teddy chu ahung nung pui ki ta na hi chu in sin achom ahung ki nin pusal khar hin space a ko na to a I naw lei si hi a hin ven a hi hichan a hin episode 7 aki chaijin aban le episode 8 ina sei ki diu a hi